sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy pakasaritaan ti biyag ko a madama a pagdaldalanak. Namamok ni Harold iti maysa abalay pagiinuman wenno resto bar. Dua atawan meten tinapalabas manipod nagamammo kami. Ket gapo ta nakitak ti kinasingpet ken kinagagat na sinong batak adagos idi nagaram kanyak iti likudan ti kinaaddan asawa na. One Miss F, addan asawa ni Harold. Saan lang adayta? Adda payan maysa nga anak da. Isu na laeng tasigon ka ni Harold, agtalo atawan da kanon anagsina iti asawa na. Ngamkit di, adalat ta komunikasyon da, gapo iti anak da. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hello, honey. Anyang oras kang madismisita? Hello, honey. Ag-overtime kami ita. Ado nga min ti report anasken nga ilepas mi. Amangan numarabyanak nga agawid. Kasta ka di? Wan, uray umunakan ton nga agawid. Okay, umunag tungarudan nga agawid, honey. Sukunan kan tulahangan inton madismiss ka. Sige, honey. Sige. Awagan naktulat tangarudan, honey. Bye! Pabuludan dakpay man iti kwartayo, mama. Naibusanak ngamin. Awan allowance ni Clarence amapan ag-eskwela inton bigat. Nay, apa ay awan inted ni Harold nga allowance na ay. Naibusen Ay kat dumawat ka manin Anya nga iti serserbi na agtrab-trabaho, no di namat maipurwakan ti anak na. Aw-awagak itay, ngam busy ti number na. In-text kumatkit din imbagak nga awanan ti allowance ti anak na. Ay wala, rabang nalaang matkat nga ibagam kankwan na. Iti kasta, ireserbaan na. Sana mabalin nga yalang-alang na ti responsibilidad na kada kayo nga gina. Umay ka na, honey. Naidasar kon ti pamigatanta. Agid danta namangan. Wala ni, umaya kun. Anya nga iti inlutong apamigatan ta, honey. Nagprito akiti itlog. Sakto naglambong iti tarong kanugot ti kamote. Isaw-saw tayo iti bugoong at dasili ken kalamansina. Wow, nagimasan? Launay Mala, agtugaw kan tamanganta. Sige, honey. Mang timpla ak labiit iti kape. Siya ako, honey. Agtugaw ka na tanditan. Tas siya akong tagtimpla iti kapem. Sigurado ka? Ikatuwa na. Apay, di mo kaya tapagserbian ka? Ay, kayat ko Mala, agtugaw ka nga rudan Tas siya akong agtimpla iti kapem, honey. Sumango kan iti lamisahan. Taggidantan amangan. At ito allowance ni Clarence, Regine. Sinubra akon. Tapno umanay aging gainton agsweldo ak tumanen. Agyaman nak, Harold. Awan rumbang apagyamanam. Ta obligasyon ko matimangted idanak ta. Okay, kumusta matin ngayon ni Clarence? Kaasi ti Diyos, okay laang mat. Iso na laang ata adalat tadag iti gundaway abiruken na ka. Pasensya kan, Regine. Amumat nga dan ka din na kita. Agsarsara ka naging inawag ta, gapulahang itanak ta. Okay laang, Harold. Saan ka matkat apilpilitan nga agsubli kada kami? Ti anak talaang matipagsararitaan ta, saan ka di? Aywan gayam, adda family day iji pagadalan da Clarence inton Biyernes. Family day, kunam? Wen, masapul nga umatendar dagiti parents. Isu ti may sa akid daw ti anak mo. No kasta, okay lang keng kang agkuyog tama pa ni pagadalan da?
Katuan, apay kit din asaan? Kan may sa, maan-ano ngay kumakit agasawa tamat, saan ka di? Uwan mo't kidi ha. Amumat nga ipaay ko amin, basta para iti anak ta. Sa bagay. Sige, tay pakadak tupay kini Janice. Umawag akto no makaumayak. Okay, sika ti makaammo, Harold. Ti panunutom kumakit ti anak ta. Para kan kwa na day jeng aldaw. Sigurado anam namaan na nga umatindar ka. Iso apa nga asim, tadi mo paayan ni Clarence. Nasapa ka mat abimangon, Harold. Wana, tawan ka mo't ni ti abay ko, iti nariinga. Nasapa ak anariing, taad da online meeting ko. Agluto ako man iti pamigatan ta, ngam bimangon ka matan. Agkape-kapay Itimplanak man nga rod, honey. Sige. Nakapimpintas ka talaga. Anya? Ay sus, budero ka mat talaga niya. Saan man? Pudno ti bagbagak, promise. Janice, honey. Agyaman na ka. Iti anya, Harold. Iti ka na ayon na panangaw-awat mo kanya. Agyaman na kitikin naman nakaawat mo. Awan anyaman na, Harold. Ar-aramidat data, gapo tayo ayatan ka. Ay ayatan ka mat unay-unay, Janice. I love you. I love you too, Harold. Hello, Harold. Hello, honey. Mabalin ka di asukunan na. Rush hour ngamin ita. Ang mga numarigata nak amakalugan kat marabyanak nga agawid. Ha? Ne, sa dinudayan mo aya? Ada ak pala ang dito'y office Sika ngay. Amgwa, adak pa lang diti pagadalan da Claren. Madama pa lang di program para iti family day. Okay. Kunak ano nalpasan. Saan ba? Kadom ka di ita ni Regine. Wen, angam di kagdanag, na para lang mo ito iti anak mi. Awanin sa bali ang makagapo. Okay. Malmalpas magkiti na. Mabalin ako na pumanaw. Urayin nakditan, tasukunin kan, honey. Saan na, Harold? Ag-commute laangan. Sigurado ka? Wen, awan rumbang apagdanagam takabailak ti bagit. Mas kailangan na kati anak mo ita, Harold. Janice, O sige, agkita tanto laangan iti balay. agyaman na kiti pan nakawat mo, honey. Di kagdanag. Agawid ak mo't lang nga dagos. Apaman amalpas ti programa. Sige, agan-anad ka. Bye. Hoy, Janice! Ni, sigamat gayang friend. Ada ka di ibagbagam? Ay wow, kaano ka ba yan nagbali na tulang, abir? Kat no itay kapay nga ay ayabang. Ha? Kaslawan balak mo nga gawin na. Ha? Ay, ikwa. Ay sus, apay, nagapa kayo kadimanan kini Harold, ha? Saan mat? Sigamat. Tila man madmadlaw mo. Ay na, di na kun maalilaw, friend. Amok ni Harold man ti makagapo, no apay anak adayumanen, tinakaiturungan ti imatang mo. Saan na niya? Banog ko lang siguro dito, friend. Os, atoy, inyalaan kay ti kapem. Agistorya hakit din. Amok nga damanin parikot mo anya, Family day ita ti anak ni Harold. Katata ni Harold itay di pagadalan da Clarence, kasta ka di? Wan, kadwa na ti ex-wife na. Katsik ka, at ka dito office na naka-overtime? Sa anak matkit di nga agim imon wano agselselos. Amok mat ti pagluglugar ha. Nga? Di nak mat siguro mababalaw, friend. Angam na maminsan, damdamagak iti bagik. No deserve ko kaditi kastoy a sitwasyon ko ita. Ay ayatam ni Harold, saan ka di? Wan, no kasano ti panagayat ko kini Harold. Kas di mat ti kinapatag ti anak na kanya. Isu nga rod amas pinilik ti mangawat kan kuana ngam ti masaktan. Bilibak nga rod kan ka, friend. Saan nga amin na babae kat kabailan ng aramidan ti kasta? No siyak lang, amangan no. Basta, kasladyak kabailan tal aramidan, friend. Nasingpot ka ngamin unay.
Iso na lang ang tanong minsan. Makabanog mo ti kanayon ang mga waawat. Mawatan ka, friend. Hindi ka agdanag. Tadak lang dito eh. Nakasagana dumnagan ka. Amom ka din no anya ti oras itan, Harold. Kwa. Pasensya ka na ni. Narabyan kami matan. Impasyar mi pa kami ni Clarence. Mi, kunam. Wan. Kaduak ni Regine. Sa anak akas to'y gaputan narabyan ka. Ti kanyak lang. Nag-text wano imawag ka kumamay. Iti kasta, amok no sa dino ti ayan mo. Pasensya ka na ni. Aklo na kabasol ko. Nalipatak mo't ngagpayson. Sorry Ikari ka saan na maulit. Agin enjoy mo't ngamin ni Clarence itay. Iso asinabayak. Diyak maten nalagip ngagpayso tinag-text keng ka. Nag-enjoy ni Clarence, wano sika ti nag-enjoy. Ha? Amok naragsak kayo kas may sa pamilya. Mayat siguro ti kikibinan nyo kin ni Regine. Agraman ti anak yo. Janice, di mo iraman ni Regine iti saritahan ta. Nila ang Clarence ti... Katya, asino akan kakabayatan anaragsak kayo atalo, ha? Asino Harold? Sorry, honey. Diyak ingagara masaktan ka. Wan, ngam nasaktan ako na Harold. Panagriknak ita kat awan lugar ko kan ka. Ket, anya ti kayat mo. Talikod aklatan ti anak ko. Kasta ka di. Saan? Ngam kayat ko laang mat amarik na anapatagak mat kan ka. Saan analakat ti sitwasyon ko? Amom day ta. Adaak ditan. Ngam sapay la ko mata mapanunot mo mat ti sitwasyon ko. No saan analakat ti sitwasyon mo? Saan mat analakat ti agayat iti tao akagudwala ang ti kabailan nang ipaay? Janice! Ang subli ka ditoy! Janice! Ni, anya tir aramidam ditoy. Rabiin Mabalinto mo nag. Kat umunag ka Agyaman ka. Nagapa kayo kadimanan kini Janice? Iso nagawid ka manan dito'y balay? Amumat nga awan sa balya papanak. Saan ka di? Aywan, ni Clarence. Sa dinutayan na. Itay pa'y anakaturog. Kasta ka di. Sige, bayamon. Di mon ringan. Dito yaklatan sala sa maturog. Okay, no isuti ko nam. Di iso. Ang mga noda istak mo nga arak dita. Kaya't ko ti uminom. Mangkita ka iti ref, ta isaganak tipungan kan ulas mo. Sige, katagyaman ak, Regine. Awan anyaman na. Numabisin ka, ibagam laang, ta isaganak ti kanam. Nabsugak pa'y matkid di. Uminumak labasit. Pagpaimas iti turog. Okay, si Kanti makaam mo ang mga ala iti ref, Harold. Dito itan agumatang iti sapatos ni Clarence, Harold. Sige, sapatos ka dilang, hindi katangan ta. Awanin ta duma. Mabiit laang, takita akman ti inlistak. Mapantantupay gayam iti ayan dagiti school supplies inton madamdama. Naibus nga minin ti papel ni Clarence. Okay. Harold? Oh, Auntie Feli. Regine? Naimbag nga oras yun, ante. Ti amok kat ni Janice ti kadandan nam ita. Ang apay ngay ada kayo matinagkuyog. Ha? Ay, kwa. Siyempre, para itanak mi, Auntie. Nagadumat ti ginatgatang yun. Wan, Auntie. Puro ay ayam kan bado. Naguray ka. Masikog ka ka di, Regine? Ha? Ay saan, ante? Bilbil ko laang dayta. Wan, ante. Da kayo kindi mat, Auntie. Di lamad madlaw yo. Umay kayo kindi. Tayin tayo man ag merienda. Nasayaat mo ta simbang padkan, Janice. Ada na patay kapag saritaan ta. Anya dayt na Harold. Kwa, Anya dayt ako na. Ibagamon masikog ni Regine. Anya. Ne. Anya ti kayat mo asawan.
Sorry, Janice. Ngamsyak ti amati si Kugna. Nailawaan kami dinagawit ak balay. Ayok ko, Harold. Manlulukaw! Janice, denggan na kumapay. Pangasim. Pustan, jakon kayat adenggan ti palawag mo. Kunak man no kunam nga awan kayon. Kunak man no kunam adimon ay ayatan ti asawam. Ngam apay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanyak. Apay, Harold. Janice, Manluloko ka. Manglilipot. Cheater! Janice, asawak ni Regine. Nagkasar kami. Anya kumaita no asawam ni Regina. Kaputa asawam, maaramid mo latan ti kay kayat mo. Saktan naklatan kasta ka di, ha? Anya ak ngarudita kan ka, ha? Pampalipas oras mo lang kasta ka di. Saan mo't nga itikasta? Amumot nga yatan ka. Ay ayatan nak, ngam di nakabalan na pilyan. Janice, Talo atawan tan nga dandan na. Talo atawan matan nga gan ano sakit itanam. Kat ita, adamanan anak iyo. pasensya ka, Janice. Sorry. Saan nga umdas ti sorry lang ang itinaramid mo apan ang loko kanyak? Nagsakit, Harold! Nagsakit! At dayta ka man ako na akong Janice. Nakaligliday ka manen. Umisim ka matang. Among kadi atunggal agapa kami kini Harold. Katagaw awit iti balayta kini Regine. Wen, kasla malagip ko anay bagam idin kanyak ti may papaniti dayta banag. Gapo iti dayta. Adamanan parikot nga insang bayday di Harold. Ne, anya tiket mo sa Wen? Masikog ni Regine. Kat ni Harold ti ama. What? Dayta ti kinapudno apag saksakitan tinagam ko ita, friend. Jakon ang munoan niya ti aramidak. Ay ayatak ni Harold. Ngam kaslaawan mat lugar ko iti biyag na. Amin a kwarta na. Amin a responsibilidad na. Mapmapan amin iti pamilya na. Siyak amin dagas-gastos iti pag-abangan mi. Amin abil iti danong kuryente, groceries, kanda dumapay. Siyak amin. Romnes! Unay matlakit din ay tigasgasat ko anagayat. Unay matlakit din apo. Amok ngay ayatam ni Harold. Angam kita man ti realidad. Amirisa man ay impang friend. Gerald, Saan umdas ti ayat laeng? Kita man. Saan ka apantay ti dayta relasyon? Practical itan ti biyag friend. Sikan ti mabupukawan as simumulagat. Iso pang nga asin tagpanunot kan. ang kasanuno ay ayatin nakpay ni Harold. Saan nga umdas ti ayat-ayat? Naawan mo't makita nga aksyon na para ken ka. Akas man, tatunggal agapa kayo ket agawid gayam iti ayan ni Regine. Iti dayta nga raramidan na. Saan kan anapatagkan kuana? Ngamin, awan respeto na ken ka. Iso asakbay amaladaw ti amin. Sinaamon da dyan lalaki. Ngam ay ayatin ni Harold. Among friend, numaminsan, ti panagayat, wano pa nang ipatag iti mismo abagim, kat narigrigat pa'y nga aramidan, ngam ti agayat iti sabali. Friend, di ka agbalin na bulsek, kapulang iti panagayat mo iti dayja Harold. Among kadi, akat katawaan na kan dayja Reginita. Di mo itulok ang masaksaktan ka, kapulang iti may maysa alalaki. Nagato ang lalaki dita. Saan mo a-deserve ti masaktan, friend? Ayat mo ti bagim Ti kuna ni Harold kanyak, siyak laeng ti ay ayatan na. Siyak laeng ti ipatpatag na. Kat saan danto nga agsinublian iti asawa na, ta siyak ti kayat na amakaden na aginggat tong palbiag.
Nagado akarina, ngam awan met pulos tinungpal na. Tinasakit, masikugmanan ti asawa na, ket ison a mismo tinangaklon a nailaw anda. Jakon ammo ti aramidek, mariribukan nak una yan. Ay ayatek ni Harold, ngam umaak metten iti kastoy a sitwasyon mi. Anya nga ta ti rumbeng nga aramidak, sapay lakuma ta maiwanwanak. Tuy pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Adda akon dita ko na mga ayatem ni Harold. Ngam oray no kasta, saan mo arabang nga isakripisyo ti bagi kan kinaragsak mo iti relasyon nga awan met kasiguraduhan na. Kang runaan iti amin, respeto para iti bagim. Maawatam met siguro ti kayat ko asawan. Ngam oray no kasta, at dalat ta amin ken ka a desisyon. Bagim dayta, iso nga amok nga amom tinasayaat ken saan para ken ka. Alakastan pagayam, Janice, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag